Kita melayan corner. Macam mana rasa dia? Okay, not bad. Okay, brake dia. Okay, kalau brake emergency ada lagi sekena. Ada apa sekena. Okay. Ah, 5.4, 5.5 maksimum RPM dia. Okay, itu untuk D normal mode. Kita tukar kepada S sport mode lah. Tengok macam mana pergi dia. Okay. Okay, sport mode full throttle. Oh, kalau sport mode lebih lah sikit, 5.5, 5.6. Oh, not bad lah. So handling dia ni lebih senyap dan lebih power. Oh, ada ni lah. Okay. So yang ni dia punya handling much more better. Ada improvement lah. Okay guys, cantik guys. So ni Saga baru ni memang lebih powerful lah. Alright, cantik guys.